Sve više viđam likove koji uzmu i komentarišu neke određene suplemente, naravno likove koji su na anaboličkim steroidima i trenere koji su na anaboličkim steroidima i tako dalje. I verujte mi, svi koje pratite, treneri i za koje smatrate da jesu na anaboličkim steroidima, apsolutno nemam ništa protiv toga, njihov život, njihova stvar, nek rade šta hoće, ali ovo vam govorim samo kao činjenicu da bi shvatili u čemu se radi. Oni uzmu recimo i komentarišu prirodne GH i testo boostere, da li imaju smisla i tako dalje, sve sa onim momentom da su bacanje para, da su nepotrebni i tako dalje i tako dalje. I sad, šta je ovdje generalno problem? Vežu se za jednu činjenicu koja je, da se razumemo odmah, istinita, gde su naučno istraživanja dokazala da bi muškarac postigao mišićni rast, recimo aktivacijom testosterona, taj testosteron mora da bude 10 puta veći od optimalnog nivoa testosterona, što naravno upotrebom prirodnih dodataka biljaka ne može da se postigne, i naravno da oni tu činjenicu uzmu i aktiviraju, odnosno vežu je za činjenicu da je to kao bacanje para, da je to nepotrebno itd. itd. I sad, ukoliko to stavimo kao u paralelu sa pričom da je savremeno doba dokazalo, opet naučno, da imamo drastičan nivo, nizak nivo testosterona kod muškaraca, da su nam muškarci kao žene, da su maljavi, da nemaju snage, da nemaju energije, da se ponašaju kao žene, da imaju hormonalne probleme, da im je narušen kvalitet života, da odlaze u depresiju, melanholiju, tako dalje. Naravno, ne sve zbog niskog nivoa testosterona, ima i do stila života i apsolutno svega što uzajamno utiče na taj nizak testosteron i obrnuto. Koliko uzmemo za tu referencu takvu osobu i damo mu prirodni GH booster koji ima prirodne sastojke i prirodne ekstrakte koji su ponovo naučno dokazani da imaju efekat da dovedu tvoj testosteron do normale ili malo iznad optimale, koji imaju dokazano da rade, da imaju svoje benefite ne samo na testosteron, već i na neke druge reproduktivne organe i tako dalje. Zar onda toj osobi nije bolje da uzme prirodne suplemente i prirodne biljke i da proba sa tim da reši svoj problem ukoliko ga već ustanovi i ukoliko ga već ima, nego da gleda nekog lika na društvenim mrežama koji je vividno na anaboličkim steroidima i koji mu govori da je to bacanje para. Naravno da će on da smatra da je status uspešnog muškarca ili muškarca kakvog on treba da bude i upravo ta osoba koja mu je dala tu informaciju, i onda on njega prati, naravno znajući, jer je to javna tajna, da je na anaboličkim steroidima ta osoba se okreće ka tim anaboličkim steroidima. Opet ponavljam, što nije pogrešno ukoliko znate da ih koristite, ukoliko ste adekvatno upoznati sa tim, ukoliko znate osobu koja zna kako treba da vodi određene stvari i tako dalje, ali složit ćete se sa mnom, u 99% slučajeva to su klinci, to su momci, to su ljudi mojih godina koji apsolutno ništa ne znaju o tome i samostalno uzimaju na svoju ruku ili ih je u to uputio neki džimbaja